tubahaye ikaze mu kiganiro ku muco n'umurage by'u Rwanda, umuco wacu mugezwaho n'inteko y'umuco. Ni ikiganiro kidufasha guhugukirwa, gucengerwa n'ubumenyi ku murage w'u Rwanda, umuco, indangagaciro wumbatiye muri iki gihe. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku hantu ndangamurage, ahitwa i Rwanda ndetse n'ibumbogo bw'ingara. Ahantu ndangamurage ni hantu ki? Murakoze. Ahantu ndangamurage ni ahantu hose nk'umusozi, ikibaya, ikiyaga, ubuvumo, ibiti nk'imisezero cyangwa se ibigabiro n'ibindi bivugwa mu mateka y'igihugu, biri ahantu habereye ibintu bidasanzwe, ahatuye se abantu babaye ibirangirire kubera uruhare bagize mu mateka y'igihugu. Hashobora kuba kandi ari ahantu hafite ubwiza nyaburanga cyangwa se hafite umwihariko mu miterere karemano yaho, ndetse n'ahantu havugwa mu bitekerezo cyangwa se imigani bya kera. Aho hantu hitwa ahantu ndangamurage kuko usanga ibihavugwa cyangwa se ibyahabereye ari ibintu bifite aho bihuriye n'umurage twasigiwe n'abasekuruza bacu, kandi ushobora gusanga ari n'ahantu hafite aho hahuriye n'umurage wa muntu muri rusange. Ahantu hitwa i Rwanda ni hehe? Iryo zina i Rwanda ryaba rihuriye hehe n'igihugu cy'u Rwanda? Ijambo i Rwanda rikomoka ku nshinga kwanda, ariyo isobanura kwaguka. Naho ahantu hitwa i Rwanda ni ahantu mu mpinga y'umusozi wa Rutunga, ahantu haherereye mu murenge wa Rutunga mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali. Aho hantu rero hafitanye isano n'izina ry'igihugu cy'u Rwanda kuko u Rwanda rwagutse ariho ruhereye. Nk'uko bivugwa mu mateka y'u Rwanda, u Rwanda rwatangiye kwaguka ruhereye Gasabo mu kinyejana cya 14, rwaguwe n'abami b'Abanyiginya bari batuye aho i Gasabo, babikora bafatanyije n'ingabo z'u Rwanda. Impuvugo bafashe zose bazomekaga kuri Gasabo bakahita u Rwanda kuko zije zisanga Rwanda. Aho hitwa i Rwanda ari naho hatumye igihugu cyacu cyitwa u Rwanda, ngo niho habyariwe imfizi y'ubwami ya Gihanga yitwaga Rugira, ndetse n'isumba yayo yitwaga Ingizi. Kubera ayo mateka yaho rero yo kuba ari ku gisekuruza cy'abami b'Abanyiginya, ndetse u Rwanda akaba ariho rwagutse ruhera, umwami Musinga yari yarahubatse urugo rwe rw'umuterekero. Icyakora muri iki gihe aho hantu i Rwanda nta kimenyetso kikiharanga, ahubwo ubu bahubatse umunara w'itumanaho. Naho se ahitwa ibumbogo bw'ingara hazwiho iki nk'ahantu ndangamurage? Ibumbogo bw'ingara ari naho hitwa ibumbogo bwa Nkuzuzu, naho ni muri Gasabo. Ni mu mpinga y'umusozi uherereye mu murenge wa Bumbogo mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali. Abanyarwanda nibo bahise ibumbogo bamaze kwigarurira Ubusarasi, aho ubundi hari hasanzwe hitwa mu Bwanacyambwe. Ibumbogo niho haturutse igitero cyigaruriye Uburiza mu kinyejana cya 14. Aho ibumbogo kandi hahoze urugo rw'umwami Kigeli wa kane Rwabugiri, akaba ariho yarongoreye umwamikazi Kanjogera. Ubu uhageze uhasanga hakiri ibimenyetso kuko hari ibigabiro 4 by'ibiti by'imivumu y'inganzamarumbo. Rakoze.